saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bisalihin alal musannifu wa syarifuna rahimahullah ta'ala wa fi ulumihim wa kuriha ayyazila mulkahu bai'in aw mubadilatin kama tajibu fihi zakah lihilatin bi ayyaksida bihi daf'un wujubiz zakati li'annahu firarun minal qurbati wa fil wajizi yahrumu wadada fil hiyai wala yabra'ul dimmatu batinan wa an hadha minal fiqhi daru. Wa qala ibnu silahi atama bi kasdihi la bi fi'lihi. Qala syekhuna amma law kasadahu la lahilatin bal lihajatin awalaha bil firari fala kirahatu ilah. Atau fala kirahata je sudah. Akan kirahata kirahata dekun tungku nyan. Karena la nafi ya. Nafi jenis. Jad wa kuriha dan dimakruhkan akan bahwa yazila akan bahwa diperhilang ianya seseorang akan mulka akan miliknya seseorang bangun diperhilang bibai'in dengan sebab terpebelau atau dengan sebab mubadilatin atau dengan sebab terkantau kama seperti barang yang wajib padanya oleh zakat. Alasan bahkan lihilatin karena hilang ataupun hilang pemilik tujuan alasan hilang milik bi ayyaksidaha kiban surah dengan bawa dikasat dengannya daf'u oleh dafa' wajib zakat. Benar. Li'anahu karena bahawa sungguhnya seseorang itu firarun, itu lari daripada qurbah, mendekatkan diri daripada Allah. Wa fil wajizi dan sabit dalam kitab wajid. Kitab wajid yang kitab Imam Razali ya. Itu haram. Haram ianya lari daripada zakat. Wadada dan gelebih ianya tengku dalam ihya. Dalam ihya la yabra'u hana terlepaslah tanggungan batinan hal keadaan batin. Wa anna hadha dan sungguh ini daripada fiqh itu daru, itu mudarat. Benar. Berarti makruh tungku surah bara wajud, makruh tungku lega tanya tak hilang milik. Makruh tak hilang milik baik perhilangnya dengan cara pubelau ataupun gantau. Yang makruh. Makruh tak pubelau barangnya katuk jaket. Masa kameng pelau boh ngatur jaket kameng pelau boh. Tak pubelau sabah. Tujuan baik tu jaket. Dah hilah daripada jaket. Nyan hukum makruh. Benar. Kameng pelau boh kan tu jaket kan? Pelau.
Tetek katruk 40. Bancara baik kena yakut dapat belau. Nyan hukum ji makruh. Menan. Ataupun kan dapat belau tak gantau. Tak gantau. Tak gantau dengan lain. Nyan pun juga makruh. Daripada barang yang wajib padanya oleh jakut. Anjing baik kena ya. Kena jakut. Menan. Tak belau. Tuan ji baik kena jakut. Tak gantau tuan ji baik kena ya. Jakut. Lihilatin karena tak hilang milik. Tujuan ji tak bergadah milik. Bi'ayyaksidah bihi, dengan bahawa dikasat yang seorang dengannya bergadah milik oleh dafa' wajib zakut. Dan tujuan bergadah zakut. Bina lihat buh zakut. Tujuan ji baik kena zakut. Yang tak kasat ji tak perasai daripada zakut. Dia kata 40 sabar. Kalau 20 kurang, ana terus ikut leh. Menan. Yang tunggu makruh. Li'annahu kana bahawa sungguhnya seseorang itu lari daripada kurbah. Di urung plung daripada jakut kira. Kurbahnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Orang bayar jakut kan orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang berbuat kebaikan. Wafil wajizi, dan sabit dalam kitab wajid karangan Imam Razali, nyan tungku haram ke berah. Haram buat katanya taplung daripada jakut. Menan. Jadi katuk kambing 40 boh, kada belau sabah. Nya haram yang menurut Imam Razali. Ka dengku yan. Mufhum. Kiban. Mufhum dalam berah. Mufhum. Ana mufhum. Jadi dia kata ya kambing kena 40 boh. Hotel kena 40 boh, tak belau oleh sabah. Nya kem plung daripada jakut. Nya pendapat Imam Razali dalam kitab wajid. Nyan tunggu haram. Haram hukum yang model lagi. Buat tu model lagi haram. Ya tu mana makruh. Katruk 40, belau sabah. Katruk 40 tak gantong lain. Mana? Nyan tunggu makruh. Kadang dia ada pendapat Imam Razali haram. Baik dah belau maupun tak gantau. Wazada fi ihya, dan gelebih ya dengku dalam ihya. Gelebih ianya imam dalam ihya. Ihya. La yabra'u dammatu, hana terlepaslah tanggungan hal keadaan tanggungan batin. Jadi hana dilepas tanggungan yang secara batin. Menyetadang dia ada pendapat yang lain. Di mentang landungan kan, nurul akhirat tinggal ketuntut oleh Allah Ta'ala. Urang yang hana bayu jakut, nurul akhirat tinggal ketuntut oleh Allah Ta'ala. Ya urang yang plung-plung daripada jakut. Secara batin ya handa lepas. Mentang muku. Mamanya dia cok oleh pemerintah. Ya cok oleh masa katanya ini oleh kecil. Tak ada untuk oleh kecil. Nyan nak hak kecil, nak hak. Nak hak yang ya tu. Dan tu. Tapi rian hana terlepas si daripada tuntutan Allah Ta'ala orang kira tengah. Wa anna hadza minal fiqhi daru. Karena sungguh ini daripada kitab fiqh. Dalam kitab fiqh itu mudarat. Nya kira mudarat. Menan. Waqala Ibnu Silah, dan telah berkatalah Ibnu Silah, atamu bi kasdihi, berdosa ia dengan kasatnya demikian, kasat demikian peluang daripada zakut. La bi fi'lihi, kan dengan perbuatannya. La bi fi'lihi, kan dengan
perbuatan. Nanti berdosa ngan kasat ngan niat gian berdosa. But gian hana berdosa. Publonya hana berdosa. Usaha kameng pelu. Publo sabo. Berdosa hana berdosa karena yan hak gian. Tapi kasat gian do berdosa. Menan. Mohon kepada dah. But hana berdosa tapi kasatnya berdosa. Yan kun Ibnu Silah. Kala Syekhuna telah berkatalah Ibnu Hajar, wa amma law kasadahu, adapun jikalau kasad yang seorang akannya demikian, la li hilatin, kan dikarenakan lari, tetapi dikarenakan lihajatin. Kun Ibnu Hajar tergedi dengku tak kasad dikarenakan hajat, kan dikarenakan lari peluang daripada boyaket. Nyan dengku berpegah lagi nyan ikut aju fala yukrah. Hana dimukruhkan. Ya, menan. Awalha pada awal kali li farari bak kedua peluang. Di kasat pertama dikarenakan hajat. Ya. Kasat yang kedua dikarenakan tujuan je ialah peluang daripada jaket. Nyan nak makruh, nyan hana makruh. Menjadi likut ide kasat pertama pun peluang daripada jaket. Tujuan je baik kena jaket. Nyan dongku menyetadang di atas pendapat Ibnu Hajar, nyan dongku hana makruh. Tapi tujuan je karena ana hajat le pun. Kedua dikarenakan alah nyo bancara baik kena jaket ukur. Nyan dengku menyetadang di atas Ibnu Hajar, nyan hana makruh. Menan. Jeut sama dengan. Dikarenakan hajat, jeut. Kedua dikarenakan baik gendang jaket nya hana upu. Nyo pun ni liko meno, si tujuan taniat pun dah nyo baik kena jaket bancara. Kan hajat. Nyan dengku haram malahan. Kan? Pendapat atas meno makruh. Mantah damai. Ya, off to you. Terserah kamu. Kira-kira ni tengah ada pengembala kambing kadang ku ramat kan. Again sahabat-sahabat Nabi ya. Tahu pengembala kambing. Nabi pengembala kambing. Pengembala kambing di Nabi. Kaji urang yang nak berdarah kambing, nak berdarah manuk, berdarah apa lah, lemur, unta. Unta padum boh dengku mama angku ramat kena jaket. Madum. Tak tengah bak unta. Punya kambing berpelu. Punya lemur 20 boh, 20 ekor. Kena jaket. Menanlah. Jadi tabuh jaket. Man katruk masa jaket kambing 40. Katruk 40 dah pula le karak-karak truk tun. Pula le berdua boh. Nya nengku ka hilah daripada jaket kun. Man berdosa, hana berdosa. Tadang dia ada pendapat makruh saja. Man tayo hana peng lain si tepi ada pula kambing. Karak truk 40 boh, kada pula le melih boh. Nyan karena hajat, nya hana buku. Hana makruh sama dengan. Benar. No, ada mayang. Iban. No, ada mayang. Tambihun bermula ini satu tambih. Tambihun bermula ini satu peringatan. La zakata ala sayrafi badalan lauli tijarati fi asna'il hauli bima fi yadihi minan naqdi wa ghairihi minal jinsihi wa ghairihi. Hana jenis zakat di atas urang yang menukar uang. Badala hal keadaan gantau.
Hargaan seorang itu kan tahu. Walau li tijaratin, walau nak ianya bagi tijarah, jual beli pada pertengahan tahun. Bima dengan barang-barang fi yadihi pada jaronya seorang. Pane neman pada jaronya seorang minan nakadi daripada nakat selainnya seorang. Daripada jenisnya ataupun selainnya jenis. Mana? Di peringatan hana jenis jaket dengku bak urang yang tukar uang. Tah lagi breling, bank. Nyan dengku hana kena jaket urang yan. Na peng 100 juta yan, bak breling yan. Kebuta li peng yan, cok li peng engkau admin ji yan. 1 juta kirim padum cok admin, memang dah rebai ya. Nyan na jaket ke urang yan, hana jaket. Hana payah bu jaket hari. Urang buta-buta peng, urang tukar-tukar peng. Tapi punya gaan na usaha lo, lampeng yang admin-admin yang mentang truk kadar lehep tu 2 maya menteri. Napeng leher tu 50 juta ataupun 500 juta, yang kau wajib jaket. Tapi nya urang tukar-tukar menukarian hana aja. Hana jaket. Mau? Wa kadza la zakata ala warisin. Dan demikianlah hana jenis zakat di atas waris. Mata yang matilah warisihi, yang matilah warisuhu, yang matilah warisnya seseorang daripada urudi, daripada harta tijarah. Hatta sehingga ditasarruf ia fiha padanya harta biniyatiha dengan niatnya seseorang. Urang cik dayung dagang tijarah urang cik dayung. Yalah, melinggai tu tinggal anak tu. Anak karaya lah anak dekun. Kabalai, kaji pertimbang harta, kaji pertimbang tijarah lagi. Kaji dagang lagi. Pas melinggai pada pertengahan tahun. Nyan nak kena jaket harta daripada barang perniagaan ayah haian, nyan dengku hana kena jaket. Ayah hai nak kide. Yalah, melinggai. Na ni, nya lia ni na wajib boh jaket ta ayah kan. Hana wajib. Hana hak jaket inan li. Hana hak jaket li. Wan. Agak biar. Wartu puak mendang biar no. Wartu le. Pasal juga biar. Ada ni wabi je. Limbu yang tu biar yang tak mutalah. Tair moh ya. Tair moh nan biar. Malimbu yang biar tair moh kurang. Limbu biar jual biar. Ni betul belanja nak. Betul kemudian jual lah. Limbu lah. Gak ya. Nyan, jadi menan. Anak pun dah kalau ni nak mentang na.
Nyan kai le ya. Dan demikianlah hana jenis zakat dia tu waris yang matilah warisnya seorang daripada harta tijarah. Harta sehingga diperguna ya padanya dengan niatnya. Maka di ketika itu hana dipergunakan, hana ditasarufkan wahinaidin, dan di ketika itu yasta'nafu haulahu, hana dipergunakan, hana dimulakan akannya haulahu tahunnya, hana dimulakan. Nanti kakak punya nak diperkembangkan lagi alam yang baru kira untuk kira tahun. Masa 6 bulan kali kan. Yang 6 bulan, aku 6 bulan buka nya nak payah punya ke, nak payah le. Punya kai mula lagi hilam, yang mulai phone ni pun. Si mulai nak bak 6 bulan, yang 6 bulan kemudian tahun kemudian kan, bak bulan 6 kemudian buka ya, yang baru je boleh. Kalau lah oleh ayah ke barang kedai kan, ataupun asal kedai, meninggal kan bak bulan 8. Bulan 8, bulan 10, bulan 10, bulan 11, bulan 12 kan kata tahun. Yang nak wajib boleh ket, hana wajib. Menyajih ni mula kelai yang baru wajib. Baru dipergunakan barang. Jadi baru je bocah, baru je bocah ket. Wala zakata fi haulihi mubahin. Dah hana jenis zakat dalam pada harta yang mubah. Apa harta mubah? Pakaian yang mubah. Hati muh yang dipakai. Masa muh guna 50 mayam. Kepakai mandum. Yang nak wajib zakat, hana wajib. Masa muh ke di rumah na 50 mayam. Di rumah na 50 mayam. 5 mayam tu kepakai. Yang 50 mayam yang simpan meno na wajib zakat, hana apa kana hana teruk. Hana teruk nisab lah. Hana teruk nyanji lah. Hana teruk kadar ji lah. Yang wajib zakat mandum 52 mayam. Masa 52 mayam ke pakai mandum dan wajib zakat, hana karena yang kira pakaian mubah. Nali wajib zakat. Ya, benar. Mufhum nungku lip. Mufhum nungku kan? Masa dia muh 52 mayam. Hana ada simpan muh yan. Tak pakai. Nanti lagi belum pura-pura lemu tu. Hana ada pakai. 52 mayam tak simpan. Yang kau wajib. Tapi 52 mayam yan tak pakai. Yan hana wajib le ja. Kan karena yan kira pakaian mubah. Pakaian yang dah pakai. Jadi pakaian ni mesti kata pakai. Muh yang dah pakai. Mau. Yang hana wajib le zakat. Tapi dia dah simpan, kau wajib. Walau akhadahu, walau dipakai akannya muh oleh uragam bila kasadil luksi, dengan hana kasat pakai wa ghairihi dan selainnya. Mana anjit? Dengan hana kasat pakai atau selainnya apa? Atau jadi ia bagi tijarah, bagi persewa, atau ratin atau pinjam. Pinjam li imratin bagi urinang. La imratin. Kan itu bagi urinang. Gitu. Jikalau akhadahu, jikalau dipakai akannya emas oleh orang agam dengan hana kasat, pakai ataupun selainnya pakai, ataupun dijadi yang seorang akannya emas bagi li ijarah, bagi persewa, ataupun kain persewa dipinjam merata kan, iaitu bagi urinang tujuan uragam. Le uragam cokmu ke persewa, ataupun ke cokmu
Hana kasat ke pakai ke simpan. Yalah. Ataupun ke pinjam. Nyan dengku ila kecuali apabila diambil ia akannya dengan niat simpan, maka wajiblah zakat padanya. Oh, mamanya leu ragam ke pakai sit dah wajib. Dah wajib sit. Ya kan? Benar. Nampak dah lagi. Kecuali apabila diambil ianya serang akannya emas dengan niat menyimpan, maka wajiblah zakat padanya emas. Kau wajib zakat tunggu. Man. Serah tergedi. Apabila le urang agam gecok muhnyan dengan kasat dengan hana kasat pakai ataupun selainnya pakai atau selain kasat pakai tak pakai hana kasat pakai kan pakai ya. Nyan dongku na wajib zakat hana wajib sit. Ataupun jadi akannya emas untuk persewa ataupun untuk pinjam. Nyan pun dongku mudah-mudahan hana wajib zakat le. Tapi menyata jual lagi kan kada niat untuk simpan nyan ka wajib zakat. Nak simpanmu 50 mayam. Kan ka wajib. Nak simpanmu 50 mayam ka wajib karena 52 mayam tang ka wajib zakat. Oh. Oh no na temayang. Mung. Ngapan bedum leh. 88 leh 86. Ai trơn lòng. Mang cái ý lâu đang. Munan. Nanti ya. Lain na temayang salah zakat. Padung re setiap zakat masalah munan. Padung setiap zakat masalah munan. Betul je? Padung tajuk zakat. Menye katuk 52 mayam. Padum tabaya tak tebik zakat. Semayam lebih becut. Kali kau mengira masalah munya ikut kan? Menyanyan berarti payah bijakat sekitar berarti 2 gram sekian lah. Semayam 2 gram lebih becu. Hana lebih gay bijakat. 0,8 gram. 0,8 gram. Berarti si
si miskal 4,8 gram. 4,8 gram kali 20 miskal sama dengan 360 gram. 360 gram bagi leh 22 manyam ya, 22 manyam kau wajib betul. 22 manyam 1/4 bagi 1/40 sama dengan 0,8 gram. Berarti muna kedai kan dah bandingan di si manyam lebih betul lah. Yang 20 menyekana 22 mah. 22 manyam. Mana ada kau bah untuk 90 manyam. Dah bagi lah menurut. Yang menan bandingan ji. Mudah-mudahan menan lah. Lain dalam pun pertanyaan. Apa ya ji? Tak baju di luar je cik. Tak baju dalam bulan puasa ke je cik. Oh maya hana ada baju dah laki Allah Taala yang mampun tu. Tapi dia fitrah yang tak bina baju ah. Bulan cik dah. Menan. Lain lam. Engkau Rahmat. Bukan aku belang jeruan. Keban aku belang jeruan. Tiga jik nyoy lah ya. Allahu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.